Čo teraz budeme robiť? Malovať sa. No a čo tam máš? Jaké farby? Povedz. No takéto, 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 takéto. A takéto. A na čo sú tie farby? Takéto. No. No kam si to Na natieraš? oči, nie? Mhm. A sem, Na líčka? sem a sem. Na Dávam líčka? bodky. Mhm. Yes, a tu je na oči. Aj na pery? Áno, je to sem. Je tam rúž na pery, že? Áno, tento. No. Ukáž, tak vyzerá. A tieto dosku si namalujem s týmto nechty. Aj na nechty tam je. Aha. Ale len nechty. Dám si vitaminovú bombu. Nuka, ty si jedla niečo? Rozo. Rožu?